Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, saya Zainal Arifin M. Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia, bersama para awak redaksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan mulia ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba.